back to my channel. Mga Anisha bakni di channel janga Anisha kasi vlog ti kumnu filong bro ngej ba fi sya ya klein ba bro and ho nya ru sya ya klein ba te mentakasngi ke vlog janga ka dei pangka Valentine's Day outfit idea ka ba namal fitep hi stang kani katayo ban wan mentang la dei kasngi Valentine's Day bat bro na pedeng jongi kamtam ki kenthai ni ki shinrang ni ki kwa bha ban riam special kani kasngi te nga ngawan ra special shipi ki kenthai bro ba kamtam mo na mar ngasngo comment bha ban batai fi ru ka wei na mar ba ki bun bha ki kenthai ki ba pei bhai kini ko vlog janga ki ba pei bhai kini channel janga te nga comment ba do kata bat nga kwa ban ai kublei fi bro kublei shibun ba fi kishan ki channel janga bat kublei ru ya fi bro na mar ba fi itanat bat fi like bhai ke video janga te semua bhaban ya kishan kumni bat ban sapriang lan di kini ka vlog janga kini ka channel janga shiki wei ru khnang bakin yo ban pe lam bat semua tanat lang mo te okay ngnya point nak shiki ni ka topik ka wei te mentaka sngi ngawan ra khna shpi kini ki jan kini ka la ban ong no ki riam na bentaka Valentine's Day kum no ban riam ka sngi Valentine's Day na mar bun bhagi kin thai ki kwa ban riam special haka tu kasmi kamtam nomor baka dihi kasmi special mo kamtam dekira no shpang jonga ngate na do November December ngala prepare lupa na bata kani kasmi nomor ba mo kadi kasmi ga bekerpang yang ay fi kumju ya bro te ngakwa abangan penilang ya fi mata kasmi kini karyam dadi ki bri ba phong skirt te kila ban phong ha kanu rukom bat lada ki kwa ban phong bejrong lani mo ki frock bejrong lani ha kanu rukom ru hendri ban penya match no lani ban penya ha no de karong maroon lani rong sao lani ni le da dan rong yong rom ni le na mar pila bani ingar oni ka pon ngariam kum no te kani ru ka de ka wei na benta jang kani ka video ban pen ilang fi ni te ngata ngada sang comment shisha ban firu ban pe lami kani ka video do ban kod ba firu ban yo idea lang na mar ngan ran ra shushu iki video nang ni sha khama di fi baro te please pe kani video do bas dang hadu bakut te firu pin yo idea shushu kum do ban riam bat ban kham semua tenat cucu mo mga mafi kumju bro di kampus lem shi kapor ya sedang ini video bom tasmi. Let's get started. Not so forget about you, 'cause what you did is not that cool.
Hey friends, welcome back. Devi ilong kumnu kitu ki outfit ki bang apan iya fi menta. De la dafi itana de kitu baro sngo bhaban comment singa bat khamtam ru wanam sngo ei namar shapang gini ki outfit ki bang apan iya fi menta ru ngakhlem bu kiling jeng gitu namar bang akwa ashwa bangan yo comments na fi shibun bat dang la yo comments na fi shibun te nga sashna sa kawai ka video shapang jeng kini ki outfit hi bat nga sabu kiling jeng ki baro la da fi kwa ban thiet lang. De video jeng abam tasngi kalong tangkan ni hi la dafi itana sngo bhaban like dan share but subscribe ke channel jangan but wanum klaro ban klik you bell icon nang opin miss kini video ki bang update thamai but sakawai ru ba yai up sakawai ka video kan pen EFI na benta ka Valentine's Day but ka balong ka ba special but bakal panghado kata tim tasngi tangkan I saya kenduk yang fi ka next video. See ya.